Karibu inge mwando museisi ndeni wa kilungu cha Mathanguni otundu ni thitinotabene kana ni tukitha twisi okethia inge ndeni wa studio na kethani ndo atonyelela nyenito Erastus Kithuku nzomo na ndeni wa moko makwa ni na ithangu ya The Standard na ndiwe kandeni wa studio takithio nitawalena mwende wa mutinda na kwangwete ithangu ya The Daily Nation twisi cia chongo ni cha ithangu ya The Daily Nation tukwithia chongo cha ithangu muthi mandikite parties in hot race for 2022 numbers kana siama si Mathanguni kana ni sembete kila andu nimethirwo maiandikithia kana siama cionthe ila sinandu menda kwiyandikithia nundu wa kula ila ciukite kana kula nene ile kithwa mwaka ucu twathi wa miongweli wangilile na miongweli na ile na movo acume ithanguni ya kana na ya katano ya The Daily Nation wala tukwithia chama cha Jubilee ni chaitie kana kina andu milioni nyanya na milioni 8.25 na chama cha ODM kina 4.5 na chama cha UDA kila kina sobiwo naye na bawitina kana alame kila kithitwe cha ni ulamu nini wa William Ruto ulani munini wa musumbi wa thea Kenya kina sobiwe ibinda yo na bawitina na choki na milioni ile movo asu musesi wa Mutongo TV numethe ithanguni ya kana ya The Daily Nation. Aya na twisia ithangu ya The Standard uthioni wa ithangu ya The Standard nenda kwamba kutavya mauvo alame uthioni wa ithangu isu nikenda twende yusaithia ni twalikanthini na twamasisi okwa ukuvi chongo kenene kana headline mandikite why it's race against time for Uhuru menene ya ovo wa unyuvanyo osu twendete wa ngili ile na miongo ile na ile na indi mandikite president has 13 months to cement his legacy on development, change the constitution through BBI and navigate the heated succession politics. Kana President Uhuru Kenyatta na miei 13 ye yoka nikenda usaithia ni weka maundu aya on then aitia legacy ila yake wasi ayo maundu ma maendeleo yolo big four agenda na maundu anoma BBI ningwetha ngukwelese report icio kwa ukuvi na iye ithanguni ya thanthatu mauvo angi me uthioni wa ithangu ino manene ni ulu wa budget na mandikite budget why there's nothing to smile about yolo wa budget ila ivaniwa kusomwa kwe wakana ni Minister Muviani wa Kinandu ukuru ya tani ni kana mandikite vaikindu cha kutani avaya ndini wa budget iso nondu mbesa mbingi ikethe wa sieva the wa maundu ma ndeni ratu inasio wesethia ni twekata ni twaiva ndeni kuma uvo wasu ni page 4 and 5 ningwetha twilika ndeni na twisisia na indi mauvo angi manenge to wito ndini wa ithangu ino ya The Standard ni former CJ takes on president over judges report isu ye page 8 ningwetha ndikueleza yulwa ula kwa kavinda kamwe wa munene wa musilwa kana munene wa musili munene wa makwani musili munene wa makwani kana CJ ni bwana Willy Mutunga na Willy Mutunga by the way ni CJ wa mbe ungua katiba keu ka 2010 ni wethi waandikia president valua ngwetha ndiye la cia musese yulu wake unaende muthia mauvo angi maito manengetwe wito ndeni wa ithangu ino ya The Standard ni kana Magoha seeks to make PE compulsory lenda nwese PE physical education yes ngwetha ndiye la cia musese yulu wake ende mauvo asume page 10 tuithi ithanguni ya katatu ya The Daily Nation nitukwithia movo machema utania muno tukwithia be mwandu ukunitwe wena pisa wake bandikwe blind at 30 Evelyn prepares for life in our own world kana enethi twayona thinesa lakini itina wakuwana kukwatwa ni blood clot ndini wakiliko chake kana brain yake asia metho make anekala nesa enendi lakini la wawaiye niwo nethiwe asia metho make blood clot isu ni nethiwe yete kwa ya changia kana ya thothe ya kwake kwa metho na ina miaka 31 ku miaka isu yonthe anethitwe kuma last year niwo wakwatiwe ni thina kwa metho musisi Mutongo Imawa suko likuno methi thangoni ya katatu ya The Daily Nation na tuyo thangoni ya katatu ya The Standard ni kana bawe na mauvo mako thecha ni kuma kwa France president slapped during walkabout you can imagine you twasengeleka na vande itu ya Kenya President Uhuru Kenyatta yoka masaku na ola mwana witu wa kamera yetu wa Joseph Kawinzi aithia mukone kovi
kwa tata ko imagine yugine githiwe ngale ko sia France wala president wa France eta wa Emmanuel Macron wethiwe kunwa ikovi ni jamaa umwanga likoni sana mauvaso msome kwa wethi anu na kuwethe ke page 3 na ka video kaende no circulation ku online ni na kono ni mwana onge witu eto Alfred Mwaruko kwacha mwana osu no kunie president no kunio onge ko biene ai nene yo lakini tabia sulti tabia nze yes tusonge nambe tuithie thangu ni ya katano ya the Daily Nation ni tukwithia movo mekwasia kana nze penze ke ikwasia kana ulani governor wa county ya Migori ulani Obado nita benze kisikwasia nunethi wena kikaona munini wa Musumbi ulani William Ruto na metho amekala imo lakini ndana umelia nitaomana nene akatiwo lakini nzeke nisio weta kana nukwenda Ruto nukwenda utumia Obado kosa kisio cha Nyanza na abetwika meona ngwatanio na ula governor wa Kakamega Oparanya Wycliffe Oparanya ninda mena kindu kimwe mekwenda kuungana na Alliance yesu mendo kwata na bamwe na UDA nikana withie ni mabe na chama cha ODM kilanti kitongwewe kana munene wa choni ulawa prime minister wa ndia Kenya Raila Odinga withie ni matamamu bena namba imwe kana afuasi amwe kana atei amwe wethia ni tamambi ya kwatiania na mambi kwatiania na munini wa Musumbi na chama chake cha UDA musiaisi amuvo asunu methie thanguni ya katano ya the Daily Nation koliku aya naindi alama uvo manene ni utavieti ulua budget ila ivaniwa kusomwa tuwa kana ni ukuru ya tani ula ni we minister Muviani wa Kinandu ni kana the standard mandikete with Kenya shillings 1.2 trillion debt bill ya tani must borrow from Peter to pay Paul nanengi na ibori wa kuma mkoni itumu naindi kwa keu muno ala mese Biblia mkoelewa na indi va mwendo musese ndi utabio kwa ukuve ni kana KRA ivaniwo kukolanya silingi elani imwe trillion imwe katano nyanya 1.8 trillion Kenya shillings isi ni budget ile ivaniwo soma na yu cha usenya ni kana kilungu cha miongo thanthatu na muonza yuluwa yana cha mbesa isu ni tonya kuthi kwa kuiva mandeni latu inamo na indi kilungu cha miongo 33 yuluwa yana kethi maundu ni ala angi onthe na maundu asu ni kwivo kuiva misala ni kwivo mbesa ila cia wa county kwivo mbesa ichito wa pension na mbesa cia kuendesha maendeleo kana development projects ko wasisia budget ila ivaniwa kusomwa nicho gitumi maandikite there's nothing to smile about kana vai kindu cha kutania yuluwa budget tunaide katwetele twiwe ondo kukwithwa kuithi na ondo mbesa icio kwitha yaiwa mivia kivathukanga ni ona ciande ni tuone ciilisiana ta mauvo asu ni page 4 na page 5 ndini wethangu ya the standard tuithi ithangu ni ya the Daily Nation ni tukwithia movo makonetie ula wa musili wa makwani wa ndia Kenya kana ula musili wa makwani wa coach munene wa Kenya ula ni aeta wa Willy Mutunga movo ala tunata gwani Rastas baitwi alama utwika nanu nandikiye Musumbi walua yulua alama judges than matane ithi wa mayikata aima point kana imandika maya nenga nitoeme miongo na nemwe mwati wani thayu wake na osa miongo 38 ni mona appointie na suthanda twatia na CJ lawa CJ uthumu yeuya Willy Mutunga nunethi we mwandiki abalwana kwasia kanani wa ilitio manenga kanani wa ilite kuma appoint na kumekia kumenenge wia kana maka appoint wa makatwika majaji Marcos munene kwa ku ubone usu elete ata tuisisebo isuo ya Mutunga betekilende na mbokela page 6 no ndo na special report na inde imoko imoto tuiso siselivote yesu yanene wanele na page 8 ningwitha ndisi wako itina kalindi page 6 tusisema uvo alamenga kwa isu so vanona omandikite resign if you can't obey law ex CJ tells the president kana utondo lena ILS kana Willy Mutunga ula musili munene wa makwani ndeni wa ndeitu ya Kenya no they andikia president Uhuru Kenyatta valua yolo wa kiu twetha twa lesson lena ya majaji asu thanthatu una lele kwithwa ai ma point na kulikandeni wa koti wa yolo na yu bwana Mutunga asekana Uhuru navikia na kutia wea kethwa ndakwiwa avikia na kuatia meya ondo eno kwasia na kingi lena kiyumilile ndeni wa valua isu ni yolo wa mosilula wa makwani munene wevo oyu mwa
Mwandu Martha Koome bwana Mutunga no kwasekana onake Koome no nethiwe I act like kwito wakwifanya nondo nondo no naendi ndini wa chathi cha kwithwa kithito kwa majaji aya 34 na indi itina avikiana gukule president Uhuru Kenyatta avikiana kwikata kwandika ala majaji thandatu nicho kitumi Mutunga gusenga ketha Mwandu Koome no nesa ni uvathoka na meya ukulia kwandikwa kwa majaji thandatu anenda chathi ni cha kwithwa kithito kwa asu 34 niki na inde mitikile namba osio ketina lena ndini wa ithangu ya The Standard special report number page 6 Uhuru has 13 months to secure legacy in face of succession race na ala mauvoni utabiti na kwa ukuvinika na President Uhuru Kenyatta fatality Mei 13 usuni mwaka umwe na mwezi umwe tiwo na nengi unyivani munene otwaiwa ndini wa mwi wa nyanya Tuesday yambe kana wa keli wambe wa mwi wa nyanya na yu President Uhuru Kenyatta ni wabigena kwatha na maundu maingi pyu ni ulikana big four agenda no melilikana nesa Uhuru nwethiwa avikiana kwithwa aiweta maundu asu na yu wetwika kana na Mei 13 afikiana kuyanisha na vyo maundu ma BBI ila kwa oyu yendeni wa Court of Appeal na twasise vindo ndu ili iwe vinda nesembeta muno na kuyanana na meyo ni kana maundu ma referendum maile twaiwa kana maile twaiwa twasi mwaka umwe unyuvani utavikite kutwasi kwangelekanio mwi wa nyanya wavika maundu ma referendum matatwaiwe bena thinya muno kukuna referendum nondu ke meyo ke katiba violate vuno no kwata mauvo asu na inde utika Uhuru pia na headache ulwa no kutia kana no maundu ma succession politics nondu wasisha munini wake Deputy President William Ruto ona kene na meama kutikivila kicha president twasisha ngale kwengi Raila ndatangasa inde aingi atimake imelito mayasia kana no ketha yitikivila aingi mayasia kana handshake ile ya 2018 ni itonya kutonyithia President Uhuru Kenyatta akavikia na kumukwata mbau Raila nende twasebe vuguvugu ingi nayo yeta wa One Kenya Alliance ila ina mheshimiwa Kalonzo Musyoka Moses Wetangula Musalia Mudavadi na Gideon Moi na wasisi aya ondeni anyanya ma president na ondeni mokwata BBI mbaupo nicho kituma andikite Uhuru has 13 months to secure legacy in face of succession race kwa kulena tuisisi ithangu ni anyanya The Daily Nation ntukwithia movo makonetie kikuo kana mathiko ma ula wai mumbunge wa kilio cha Kibwezi itambite utilani wa ula ni unethi watu wani thayu wake ula ni mheshimiwa Kalembe Ndile nitukuona kana chongo cha uvo ula tinengete buandikitwe rankles eat ndile burial plants kana nibethi wabena ngusanisio kumano na undu mathiko make methwa maibangwa andu mamusi nimekwenda mabange mathiko na ingi andu ma chama cha Wiper nimekwenda metho nomo ne ubange chama measia kana meubanga mathiko sorry measia kana Kalembe Ndile anaimufuasi munene kana anaimwache munene nuna kwete bandu banene muno chamani cha Wiper na mama ilete kuwekwa makabanga kila kindu no ithe kila kindu chonde ona athikwa rapitwe na kitamba kiandikitwa Wiper na chao lakini namo andu ma musi nimekwasia kana ona kando no wakwithwa naimufuasi wa chama cha Wiper andu make ma musi nimailite kunewa ula watho kana nimailite newa nundu ni mundu wo nimailite kwithwa menengetu ula mwanya wa kunewa kwa makanewa mwanya nikana matonde kumuthika undu mumekwenda musisi wa Mutongo TV movo asunuko ulikuno methe tangu ni ya nyanya The Daily Nation twende na kumina to the page 10 ya The Standard Raila meets COG officials amid county funds plea kana Mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga kwi iyo ni withiwa akomana na nzama ya magavana ungua mwene kevela wayo ulani governor wa county ya Embu Martin Nyaga wa Mbora na indi nimeriwa manena nisema maundu kauta mevo maundu ma corona na maundu ma mbesa kwa county na indi tuo page 10 livote su naome kwate page 10 na tuo page 10 ni alama uvo Magoha Magoha seeks to make PE education compulsory kana Minister Muvyani wake somo Professor George Magoha wetikana kana notonya kwethwa ayasya ni lazima yu
masomo ma PE methe bonde wa maskulu ma primary na secondary nwisi oimeka watu hivi tu ti lazima ndio yutika unit onya ida compulsory ndeni wa maskulu na tusia page 11 nondo naona masa amasembete muno yakane mnukile page 11 na ndiko kwa kulena a moth issues COVID-19 advisory as Nyanza bears brand of illness kana mwenda musesi yakwa ala mutende tomo yate ya mauvo ni kana ngaliko sia Nyanza county sia Nyanza sithi tuna wongele kumunene muno wa tulinyo twa corona na indi aingi methi tomayase ni kwatiania na kila kinethiwe nuno ni ebinda ya Madaraka Day kwa Jomo Kenyatta International Stadium undu andu methiwe maingi vete malelo ni na kiwanzani andu matena mask andu mate kwikalabasa yani matina ni totinana na kuniko kwena ndongo isitu nene sionthe nondo atongo yonthe nene menga lekoni sima tongo ni president Uhuru Kenyatta na juu kwa kuvinika na kwi muthenyani wa iyo kati wa andu maana atatu miongo itatu na maana ana miongo itatu na atatu alama kwatikani na uwa tulinyotwa corona va Kenya yana imwe miongo na kenda maumite county ya Kisumu na miongo na ana maumite county ya Siaya na indi asini mauvo matema kuendesha ngaliko ya Nyanza ni kana uwa corona ni wende na kuikinyia muno ndio otuwa mova ni asuma corona mundu erastas ningo na twithango ndisisi thango ye 14 ya the Daily Nation nitukuona movo makonetie a Kenya ala mendi ya India nitusikana India ni yithitwe report si kombingi si uwa corona na imethitwe ni yithitwe andu ingi ona maibiki andu kutiwa ni mathayu mokuma na mo wesu na ba movo ala tunengetwe ntukwasia kana KQ ni amoyo kosa andu ala meku ni amoyo lati andu ala meku ma Kenya imaite ku lakini meitho mayendeka meyibie fare walk na ya ticket ya kuma kukwiyete ku na nama imakwiyivia meyibie na weli renda weyibia wina certificate kana wina ila document ikona nya kana bino wa corona COVID-19 free certificate weli renda wina yo na be alame uteta meo kuba dume kwasia kana mo pe umo ba waiti aendete atwaite kana kake clinic cha metho kake kwe surgery na wende onandena mbese ingi utwana kwiyibia akasioka kinoyo manondo kweka lakini kati wa onde no ndekele kuthi kumakua ile tumitwe ekathima tuko 10 ulani muthenyani wa uni muthenyani wa uni advertisement ila yekiwe ku India yasani muthenyani wa uni wa makalatwa yasiani okuandu maneli na kati wa manali asu pe amwema withdraw ye kana mebetie nundu maina mbesa sia kwe kana mai afford kweyebe afya wakuma kukoka ku ona kau government ya Kenya kana serikali ya Kenya ni tuye watho yasia kana ni kutuma ndeke malate ko musese wa mutongo TV movo wasuno ko liku no methe thango ni 14 ya the Daily Nation na yu tuwe mino gelelia kauna moto menda ke yu na ni momo yevi yu da ya tedia indwa no ila tukumanenge no se maine wendeke kuma India ya maite ko komo mekito lati alama serikali no imaivia na andu no mavinyikite etha kwi andu maende kuitwa hii na mayina mbesa hii ni siagalile labu yiwo yivi ndivi anyway tuminukilia muthia pio ni mavoma mathau ya the Standard Rashford ready to put team first for England success kana muthau kimakas Rashford ula ni muthau kwa Manchester United na ndi ya England aisi kana we wendi wake ni kuona timu uyo wake wa England wivikia na kwikanesa ndeni wa mathau ma Euro na indi ovuni kana Des Chaps can play all midfielder roles kana kocha wa France Didier Deschamps asia kana muthauki wa Chelsea N'Golo Kante na wavikia na kuthauka ndeni wa position mbingi muno ndeni wa midfield na ake kanesa likana Kante nuna atethesie Chelsea kosa kikombe cha UEFA Champions League dalena ndini leo wetaka tumine na indi musiyezi ya mutongo TV we unibotu wavika muthia wo kunikiliwa mathango maitu twithiane muthnyani wao nini tawalena mwende omutinda na kwani twerastas kithuku anza mondo kathivasa nondo nenzi oketheti o mituki ndeni wa kilungu cha amuka avalani amuika na uteti umonde twithwa twenene ya maundu ma amuika na uteti nondo amuika ni ma humility na kwese kana moni matonya ndeni wa maundu ma siasa vala tukitha na mweni witu tukathivasa nondo nesusioketheti nake na uyethwa wi mumanya ino ni Mathanguni TV.
Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya Mukamba ni kwate muthenya waku wa kwela na wa kwendesa nyi muthenya wakwa wi musiovyo na yu ni na ukethiana na